Zdravo svima, ja sam Jovana Božilović, profesionalni šminker. U današnjem tutorialu pokazat ću vam kako da uradite popularne ombre usne koje su veliki hit u svetu pa sada stigle i kod nas. Jako je jednostavno i uverite se. Za ovo će vam biti potrebne 3 olovke, najtamnija, srednja i svetla. Koje su to boje, odaberite sami. Počet ćemo od tamne, u ovom slučaju tamno ljubičaste, i njom uokviriti usta. Sada uzimamo srednju nijansu i stavljamo je iznad ove koju smo prvo stavili. Ne brinite, ne mora da bude precizno. Sada ćemo uzeti ovu najsvetliju roze i staviti je u centar usana. Sada uzmemo jednu četkicu, ovako pljosnatu, i zatim krećemo da ublažavamo prelaze između ovih boja. Drugom stranom ću ublažiti prelaz između srednje i najsvetlije. Sada preko ovoga što smo stavili možemo naneti ruž u ovim bojama koje smo prethodno nanosili. Ja ću koristiti ljubičasti mat karmin i prijeći preko ivica najtamnije boje. Sada uzimamo srednju nijansu i stavljamo na delove gdje smo stavili roze olovku. A zatim uzimamo i najsvetliju roze. Možete ih sjediniti tako što ćete usne preklopiti jednu preko druge. A ukoliko vam se ne dopada prelaz ili ukoliko je grub, možete uzeti četkicu za usne kao što smo malo prekoristili i ponovo ublažiti. Ukoliko ste pratile korake i uradile onako kako sam vam pokazala, ruž će vam stajati duže i neće se skinuti nakon što nešto pojedete ili popijete. Nadam se da vam se dopalo to što ste vidjeli. Ukoliko jeste i ukoliko vi same uradite ovo, slobodno nam pošaljite sliku na našu stranicu na Facebooku. A mi se vidimo u nekom novom tutorialu veoma uskoro. Zdravo!